Kani kadega bate CTV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rashe pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Na kajing temu pet to na kani kejala Meghalaya sa kejala Assam. Hapdeng kajing kangsnong habarok wikari India ne ka national lockdown. Kala long penban ka apot sepsngi ye ki saungur ki barjala. Namar laingut naki kila duai ya kajing bat way laman saujur. Kani kajing ja kalaja hakakat pratrek mutabna yayong arhajar arpo. Hadian bakawai ketrok ka baket ya karong shna surong. Kabaran yu registration number NL02N Saw RRR. Kala Hongpong no hakasnong lumsnong hajan ka IB nyokatnat forest ha East Giant Hills District. Hakajing toket ki pulet kalam bakani katrok kadai ki bawan na Beltola Guwahati bat katmu benden che Mizoram. Layatoro bah kapor bakatrok karung sa kejala Meghalaya ladan tang arngot ki breu kata tang nungnya ba unung bot. Kat ba ki saungot ki weipat ki dei ki balakir to hakani katrok na kasnong den chenrum bat bendi hati. Bat kini ki saungot banlat sakem haki pulen kilare hakating khap jong kitap rong. Na pedang kini ki saungot arngot kilaklat hakajo kajaka bat wei ulaklat hapo hospital. Sa uway pat lala ban pelat hadian hendrew kunta bat ya ula penkit no sa Silchar Medical College and Hospital ban yo yak jing sumar. Hadin gani jingja yo nongnya bu nong bot jong ni katrong ki pulet kilakem no.